Agung sigar pedung sadeta. Branone kesugiane yen dadi kapo bon bapo kise teng sekepedek pang makejang ada di Karang Kepatian. Dua bisnis. Kau nih jani namping linge anak gede adane dua Agung raja sing penuh bentiang ji. Terapi ngamal jagat. Semalia karyan gustine nenten becek puniki. Benar. Bangpo kedai pekenyung solung-lung sebayan tante. Kelados nuko bao sangat teken penglingsir. Genggen. Irago bang pekedek pekenyung. Ay ngay dorosan nikin si yang diang Ratu Agung. Sing lempas saja buka bibi di kaping. Sembang ne jani gelang medun. Ayo lantas pat. Tur maneng kayu. Sinah pun teman mungkin. Apa niki sir demen teken lulus ceratur pamane pusat. Yang Jumah di suang-suang buri kedak budoh orang. Jatene makejang budoh. Iraga budoh ne wale budoh. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan. Kalau tidak cocok kita cendang mentah-mentahan. Nganten mi, nganten. Benengel san ada buang ya. Sepanan nageh nganten. Matsan ane ngayen ramo dini di pondokan. Awenan sida gelah ngejang pengabeh lingih hidup sida. Utama Pidaging nawagang didiang Ratu Agung istri. Dadas semang pisan paluh cokor dewa ngudros minakani sikian didiang. Mangnane didiang pedak tangkil dirikir ngajeng paluh cokor dewa. Menawi tewenten wacana sanes syarat pacang ketiba ring sikian didiang. Mangnane antaran rok didiang pacang mari dap-dap daging pawacanan paluh cokor dewa. Ay ngay dorosan nikin sikian didiang Ratu Agung. Sing lempas saja buka bibi di kaping. Sembang ne jani gelang medun. Nauhin dewek bibine pangsi detangkil diajak. Doning syarat saja kayen gelah lakar mewirasi kelawan ini. Iringan gelah bibi. Inggih hening asapunika Ratu Agung iring durusan. Ay ngay didiang. Di tamangan buka jani. Dadi adenyen kayon gelah lakar nyeselan. Yening gelah eling kapining pariun lukane sebeliwa. Saji. Lawasi dan akiling sir ibun gelah. Subenilar gelah mewah. Kiwala pangubapian yai panjak mekejang. Kitu masih suwecani daya aji kapining gelah. Subangawat tuang anget kayun gelah pipi. Tekaning tegone jani. Suweja kayo ni daya jing rorohang gelah biang kualu. Tunggu dadani mewalik pipi. Sedada jejah kayon gelah. Ratu Agung istri. Dados nenten simpang sekali wacanan paluh cokor dewa punika Ratu Agung. Maka sami taler sampun tatas antuk didiang. Sampun api kuentenan paluh cokor dewa dikiring puri Ratu Agung. Sakewanten ritepengan mangkin. Banget didiang lungsur ing paluh cokor dewa. Sampun angkalinekan punika angin kayun Ratu Agung istri. Menawi sampun sancita karman paluh cokor dewa. Ngemangguhin asa puniki. Pemekasan mangkin. Paswecan ajung paluh cokor dewa aksi. Kalih pangbaktenipun ipanyak taler aksi Ratu Agung istri. Manah didiang sane mangkin. Pacang iring angan paluh cokor dewa. Mereka kaudiana ngelila cita. Dumukiri sampun irawiri kering udiana. Dumadak sehananing dugitan pikayon paluh cokor dewa punika. Presida Purna Ratu Agung sampun api. Ayo didiang. Yening kitu aduh bibi ini sedang melawas saja bibi. Kayon. Duaning uli di telun jani. Ingurah sing ada tangki kapining gelah. Nyenawa jani nguras benyanto sang gelah dituju diana pang dekaset kiringan gelah bibi. Inggih
ngiring asap punika iring terus sang memargi. Paman Gingsir. Dadi pedidian paman tangkil. Gustin pamane nak hijau. Dadosipun bengong. Kemudian tumen jani paman Gingsir buka ketu tangkil sampai lagi dan kemana kalau nanti yang baruan dia makan. Nak beli ngudiang bengong. Tidak agung istri nganika ken beli. Tadi newek kena beli tangkel. Ini namanya. Beli mata kon malu tekan ilo. Unu apa tuh? Uli sembangan dong ngiringin dari bagung istri di Udiano. Do dadi tumen tandroh pedakone ken tiang. Sing jemara uli semangan, mula sedata tiang ngiringan ngider agung istri. Sing man ngiringan lo kijau-kijau li tuni. Sing man. Nak ken beli makesiap. Kaden beli di bagung istri mau ganeng. Ditu sedungkur Gusti Ngurah. Cuk, Gusti Ngurah ngandeng anak lo. Ngebot. Ngelingeh sepeda motor baru. Menang kajang ngomong. Mau sang lakar kau celuk. Gebet yang bibeh beli ngorto na. Ngorta ngane sing-sing. Jok dua agung istri maganeng. Matan beli ini selong ingat ang. Uli duri bukan beli percis bagong istri kan beli bengong sak mau pangan ang. Sajan tuh beli sajan. Tuh dini lo ngiring bagong istri nak loh nyene gandeng ke Gusti Ngurah tuh. Yen sajan ketu tuh tadi lengah beli. Lengah kengken. Jek gebet kedeng ne loh tuh. Pang jek ulung nasno len diona. Borang ona ngebot. Yen cang ngedang nak ngebot sing cang bangko pai dona tuh. Sajo. Paman Gingsir. Weh lo, Engken. ane bengong ang beli. Apa tuh? Gelot tuh bangkiang Gusti Ngurah. Kenjel molo tuh. Bisa lo metumpok kene batis megane. Beli duri na percis ke cara dua agung istri ngena. Si seng beli medas yang santu. Apaan itu percis itu beli? Bot. Pangku ngajak lauli dulu. Saking ungkor percis cokor dewo pangihin titiang. Apa nih patu pang? Patah santu saking ungkor. Silet percis saja jet. Ordo apa tuh? Silet percis saja jet yang mula patuh besik tuh tawa. Silet wagong istri ne. Jet jelma loh ne belar tuh. Jelma belar kita orang silet medur temo engso tango jet ne. Oke tuh kena beli ngorto. Ajan. Apaan biar patuh beli? Sukrot. Oh ne. Nah, tuh aja bawa patuh aja rambut gitu jadi ordan beli ya. Dona guyu angalo. Mantap. Jani introspeksi ke dalam dirimu sendiri. Yen loh cerita ngelah tunangan cara Gusti Ngurah, asing mecunguh na loh saup ganeng kengken kenah loh perasaan loh kengken. Di cek cengah pasangan beli Nah, cek nah. beli. Di kengkennya kajak Endrin nasne buka dado, pang mati, pang sape, pang Ang patuh. sabe dulu pocol. Dalam dua agung istri len keres, len keto tas Gusti Ngurah. Sajan beli subakti. Yes, subakti saya ngedong-udang beli matur. Yen kita mau penak dan Gusti Ngurah mah ireng dini metiang malu ngireng ini. Yang Gusti Ngurah pernah. Man? Neloh kali beli. Kemudian. Yen bakat ke gunol bok nam kejang pang sing juari nengok ke maswan. Kalau bang saja Ah. mau ngalin mah. Yang pamit. Iya sapunika punika Ratu Agung. Depan di sumber kuasa Sedurung titiang matu
Adeknya. Buya oleh gingsir tuh. Apa ngajang titiang lungsur gang rono silam. Riantukan wau titiang boleh tangkir yang ada tedangan. Pelangane Jani ane sandang tiang gelanting kan ada sungguh lain ketemu mapan tiang merasu selawas tiang murid tiang sempatung barang-barang memarahkan aja mau pinatu penyeruan rumawanan sekadi tiang sing ada rasa let sing ada rasa kimut lakar metakon dengan ukuran mobil. Jadi mau olah tuturin dia apa mawanan itu dua gong istri mengaku itu pada tiang kangen yang biasanya tahan sih itu mengaku itu kasih kan untuk debat Udah beli. kan kayak nemu dia miluk itu nah Ya ini kemana ada di tiang? Riki sina wetan bebai bongol. dia nak nengir tuh kena bebai bongol Nih, tan kita mau sop kita capat nget siap. sekan gitu nih Mirip. misi Sekan mirip. yakin kan Napi. ngenawang Nih, sing kekitu ceratur pamane napi makin. nang paman matur Tiang Ket lian paman matur itu kayun mau ucana ring itu. yen sing kayun mau ucana kek kaponen Dijak kita. mere Nih. Supra. Para kedua gingsir kita udah tagal pergi aku. Para kedua gingsir, beda tagal pergi aku. Para kedua gingsir, beda tagal pergi aku. Beda tagal para kedua gingsir, wow, meriki. Terus gitu. Ya dijak mudakan kepek. Terus gitu. Kental nejit tak jenik ini. Peningalannya lentik. Sibihnya manis. Pih. Lenet, gimana kebiasaan sih. Ih, jegek deh. Mandi bisa dong, Ustaz. Mandi bisa dong, Ustaz. Bisa bisa lali. Bisa zaman beli, ada bisa lali. Bisa ada bisa. yen mani-mani yen gedeg pasangnya adeng-adeng ros banyak kelapan tur maning banyak nyulur lause dia jangan ngercep cerceng-ceng kebes tur maning yen bin mani puan bahasa pedek kangwang bibih kan kini nyeng gitu nah dia kayak yang kelima kejang kebes yen keles lah nanti ya yen tanggung jawab Dan ramah. Ya kan keles, waya atas keles, yang nggak jawab. Yang tanggung jawab waya keles. Kita marah. Ampun becek kayune, seneng kayune. Ngane nak lu persis cerita dua kong istri. Atut. Kamu kecil lu, tur maning jadi patuk jersilit. Ya. Raos apa tuh? Hah? Nama kena bener raos? Makan asapun api di tiang. Eh, Napi.
Sangkan mau bisa ngerausan tihane lu. Mula sangkan mau nepuk kenapa kengken? Gusti, yen sekala mangihen yukti nenten di tiang Gusti. Men? Sakewanten di tiang purun matur kenten ring Gusti. Wit sangkaning parakan duwene gingsir sene wau boleh matur ing dadi Agung istri. Gingsir lah kae nih. Nggih. Weh, ali mo. Gingsir? Wah. Bagyo nih, tepuk jak nado bagyo. Bagyo kengkene. Kane Gusti Ngurah mau pico pipis kenca. Si boy ceno. Lupa. Sekan. Sekan. Jang sing ceno. Ih, jadi gani jene. Tiga tane jani. Nih. Hei. No ngelah mata gede-gede amun balon montore. Dengeng nih apa nih? Adut kan. Nak tak muncul nih. Lanying mangan. Yenane lanying tur maning ane mangan nih ngorok bang pamane iki. Mati. Mati. Mulai sana apa lagi? Gusti. Gusti. Ki enak gusti-gusti nih. Gustai. Melang ngomong iki. Gusti alon-alon numun nih, alon-alon. Wow, dijang mangen katko nih puniki ngono saking sarung jadi. Men? Katko nih puniki jadi yang madam impun. Men? Aduh Gusti Ngurah. Papanipun jat mocorak rumah sati cengbrung titiang lah nyamuipun nitan sana katko nih puniki angin ngemadem mah jatbo cacak. Men hitungan pamane iki. Banyak titiang upotek mapan titiang nyamu. Nah yen gitu jatuh pamane suk semua tiang. Nih, Walau bukti yang nih. Deraus kan? mangkin. Benar. Nih, Bang tahu aja nih asal. kan mau bukti. Ye. Bo mati. Dan Men? Berarti sing modaya cak teken kebisan cai ini ngemela buku cai manis mau ini dia dua isi sing nyak kahangan niko pangkuto dan Gusti Ngurah subuh mau takon nasi maman sini bas besruh pang solas nek kene ke pelajar ki memarakan menjajak lekjak Jadi ngalah mapiang. siap wah jenik lu dia Jang milu terlibat tawang. pemilu lah terlibat ini wah baru telung ngotor Weh, weh. Engken. Gisi yo, paksa nyal lain. Oh, sedun. Hau, Engken gisi, ngalah. ngat. Li. Tu yang dini beli ngilat kadotan ke kudian naon tegak di bangki anges lah. Nih, tu hidang. Bos gede kena he. Di bangki anges. Nah, tu haronya pangus. Pijak mata ini. Buka penyumuk ikan tampak becece. Pijak namanya bangko. Sesuai dengan bangko. Berdiri-diri mati itu bukan suara. Baik benar menengok orang jangan mati. Yang dijejak bangko kita mata ini. Yang jiwanya mati iwas sendiri. Yang sekitar bangko dosa. Baik, bantu nih. Hei. Yen bener wani ane sandang lambehan apa? Kaden kanjut. Tung dadi bungut lambehan sangat sang. Tur maning ngon kadi rasa tiang. Teken kepisan pamane nutur di karang kepatian. Nuturin pukulan tiang. Tan bina kadi begawan rona. Walau di subane tlak-takan. Tutur karawan praliksana sing manut. Yen kene betapane pule larang paman.
kulit beri tiang ada, sakit wala anggo sing ada. Ingat paman, wasisto nimitante. Pati kepangu, uliane raos, menusane nepukin sangsara, memehan mati uli raos. Ingat apa sih? Jepang kuping titia kantos, tapi uang titia puniki. Tados duko Brahmantio keringet las kantos melihat, tapi uang titia sewa tiane. Sing merasa tegen belih. Tonton tiang ring uang. Paman matur. Ngerausan tiang aneh naluh wanona supra. Kemu keceluk nganeh naluh persis cerita dua istri. Sila nyaksinin yang ngomong itu. Tadi dengang gini. Sila nyaksinin. Yen paman dot tegen saksi. Saksi ada. Tiang sing jong oleh saksi. Ini mau kayak pernah ke saksi. Apa saling angutin bawang nenyak cara wayang golek di televisi nih. Bangsat keparat. Gede san kena. Ane kencen munyin beli nih, atur beli kan aku isi. Tadi loh, bani tadi saksi. Hah? Go pragat. Dengkek nengeng nganti gede mata. Pangeranan yang mirip nyak jejak itu kena beliau. Iya nyi jejak kan mata gede, johong ibu ngoyong, mecepol mata ancang niwang tetah mata nyinya. Cang sing jejak. Lu tadi tanroh wen uliang sap kalau takon. Kaden mula saja beli maro matur kenide dua kong istri. Paman gingsir, mendadi paman newek tangkil dan Gusti Ngurah anak hijau. Kaden gitu ada dua kong istri kan beli. Beli landas ngordong ngajak cang. Mula lengkuni lo ngireng angi dua kong istri. Kaden beli dua kong istri, gandeng akan dane Gusti Ngurah, dane Gusti Ngurah ngandeng nak lu, benang kajo, aji ona supra baru, masang keceluk, sile tepatu ajak jet. Kaden kedo beli maro ngordong. Dija cang ngomong kita belas. Mara dini. Dini tahu. Bolos. Jak lurus pada Mang Gusti. Ada apa? Jak metelan orang awon nih. Enggak. Jak anjuk Gusti. Nulakan pramobela dengan air buan, Mungkin tedumun di tiang mangno boleh mataken rengangan Gusti asapun api hasil di tiang matur asapun iko duko itu dua agung istri rengangan Gusti di tiang wawu matur asapun iko. Ya duka itu dua agung istri. Tadi mau balik kori paman matur di dukesan pengkuda tiang matur. Itu sing kayu mau cana. Kayane mongkeng milu kue kawan. Lah penyeruannya buat Benar cek kedek. becek. Yen sing bener penunduk kembecek itu nah. Duko dua agung istri pinaka ciri ida cenidra rengangan Gusti. Napi teduane ida cenidra atau cemburu. Kalau tidak ada budang di balik batu kok cemburu. Kalau cinta tanpa cemburu, cinta yang hampa. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat. Ada tai kucing rasanya coklat, timing rasanya lemio. Nah ulo sane. Tidak nak nyudukin pekayon ini dan batu istri. Oh iya. Para kana bener-bener dagat Das matian. Yang ganti paman mati kudiang mah. Asaman tiang. Kemudian si gedo-gedo kemudian syarat ngangkol nak dilongoton Konget luwung baci ngisian di dua kong istri. Di jauh di mongkek. Tolong mongkek. Ada dong. Bayar lo. Apa ada syarat saja. Buka sangkolot kini gingsir. Saja ya kena resno ngajaya. Dengan kekaruan. Konen lo. Nah kini mumpung lo konen be menipuan pasik ke benoman sekolah. Sesupani yang mahyo sih gitu. Anak yo kengken. Unuk yo mensanjane beli saya suka nama. Kengken yo. Kiratu. Ngepon tiwas tek-tek. Perempuan nyilebes doang asal kali angon mayang listrik. Kendi. Kau
Saja Ki Sir. Banyak yang aku sing Yo. yang ngelah nyile ya kan. Lah supaya kita sing ngelak nih bogi guys. Nyile pipe tekan mayang listrik. Yo bakal asin lo. Ke mongkek. Ya. Patuh nama timpal yo ajak ngoto beli ajak nang ngoto jok. Oke, Dok. Nah, nang ordo beli apa kalau tak? Betul. Lak sing ora akan nyamo apa ben ajak lo budang lak. Akat yo namping tipis banget beli bensin bol yo. Yen sing ben yo ngelak tipis banget beli melu ali beli. Yang tiang ngelah bang, tiang masih beli yang sing. Lo kene dadane lo. Keken tuh untuk. Bang makan yen abedik tipis beli ne. Ini untuk nih. Penampan kalung sing mekelo apa? Tapi 2 bulan. 2 bulan lebih. Tugas penamban kalung ane liwat ne boyo nganga kucit guling ngaji telung benang kali. Ken beli. Pang bakat beli kan bedek beli nyaru nyilip pipis tuang setali tugas puan teken yo. Oh gitu. Oh kita unuk nih. Oh yang kita jani. Yo ya tene nu mutang ken beli gue. Dia mau kusir peluang sih nadi jak micung Nah ah. sekarang siang ngajak yang Mutar itu. sekarang. Beli. Tanpa semu mulai beli ngajak nyamuk. Gitu. Aja nih jelek-jelekan nyamuk setiap kali beli nih jelek. Gitu di bisa lo orang dilek. Mantu beli kau dengan aku cek kulin kan dia jadi menang kali ke sekalung ada nang kan. Lo se panawan. Bukan sebeli nyuang kucit tuh nah ada satuan beli yang ngangek. Patuh nganggo nyile nganggo mutang ke patuh. Kira kira mutang tuang Langsung sekali. beli nganggo belum benang. Dong nang jauh langsung. Jadi beli dan dia nu mutang kan dia ben sekat 5 kali. Dong beli mutang. Hah? Nah. Banyak tuh ya. Mutang. Kemudian utang sangat tang. Mon, Beli pemekas aja lo syarat ada. syarat kenapa? Iya sing merasa. Untuk apa? Kau cedok mudah ilah-ilah lo. Ya ngelah. Ini katik ni kudian. Katik ini cedok sama lo. Jani. Tahu jani mai lo. Ayo nah. Ngengken jadi kira mau pangan nanti. Ketembuk kerasa ulo natin di tiang. Tadi gitu. Apa pelehipun lagi ngatekan cedok Gusti. Nye lagi ngser. Nge. Dia naik paman salah tak. Di tiang cedoknya ini kadek ini Dia tiang. nak metunan, dia tu yang ada cedok mungkin paman repot nih. Di tiang cedoknya ini Weh. kadek ini tiang. Yen bener runa, Nge. pisang bener ngale gae, yen mune cedok konden kate to. Di Oke. di tiang mangkin. Ya di tiang mau pamit saking Riki itu kita. Gusti kau ngatek cedok nih. Nye. Di. Ya. Nge. Oh. Ini mana tu? Weh. Weh. Lagi ngengken. Kelindet dia dah. Kelindet. Tidak lagi ngintip nih. Weh. Dijon pun ngatek cedok kan ini. Weh. Apa? Nye. Isan. Suwon di pun ngatek cedok. Dia sing bangkat to di tiang ada di luar. Weh. Weh. Apa? Nang dia apa mati nih? Nang udiang apa mati? Man, nang dia. Nang udiang. Iya takon nang dia apa mati? Nang udiang apa mati? Angon paman gendeng apa gitu? Angon ngalih usung. Mami tanglu bro matur sisi. Napi kantun kepada mengaku tuker sekian-sekian. Yukti ya. Ampura yang sekian-sekian kadi wau. Riantukan para kanduwene pun paman yusir. Dados purun matur kati sapunika. Muastu kepada mengaku tuker sekian-sekian.
sandang urah matur buka kintu kapining. Sepatutnya nih gelah ngelabuang bawas kapining ragan urah. Aksa mang masih gelah di busa. Pas kedropon saja gelah. Masa mite jelek, masa bang jelek lah kapining ragan urah. Doneng saja jejah gelah kaliwa. Dipet praden misi lakas buka turi paman gingsi kapining gelah. Kudiang gelah ragan gelah urah. Ratu Gabung. Sampunang Cokore Dewa mau canu kadis sampuni. Tur maning sumenia rembung paten titian. Napi malih sikian titian. Kadiraso urip titian katuringan Cokore Dewa. Ruwenang ini ketamatan titian dados panekan. Titian risasat teki akupat menjanten sampun nenten persisi jadi ledangan kayu. Sing sandang urah besanget lah karena napang raga diajak. Yen dia moneka dirasa baktin ngurah kapin. Apalah karangan gelah waras. Sepantun titiang murid, titiang nenten sur-sur ngaturan sumat. Wahyu diatmika sekalenes kale batin titiang. Menawi Cokore Dewa kantun sumenia. Ring pari ini kan titiang ngatur ayah sana makin ayah Ratu Agung istri. Palunggo Cokore Dewa kenikayang atuk Yaji. Mangdane dikeles kocak tangkel kepuri Ratu Agung. Ide Yaji sampun nyantos ring puri. Inggih. Inggih. Yen ing asapun ing titiang lungsur mepami. Titiang pacang tangkil kepuri. Lurus. Sama kipakane. Ngencah lantas peluke pesu. Jatine gawe apa jebak murahne? Cara sing ngikut teng dhewe murah kadang dadi parekan. Parekan pawakan Pradiwi nikel ajak nyatu lantas diningen. Murdane jagat ni patut sungsong cakupin limo. Merago akaso yen hidup pangtawang murah. Mekenah bener. Dukapan sida macepuk akaso kawanang Pradiwi. Sejaban bener nyak cara sesengak metu di masa nang reng-renge apa lakar bakat. Huh. Mami dang lugur matur sisi kuwaku. Wes sampunan salet arsa ring titiang. Wenten titiang melaksana kade wau. Kumanti titiang aturang ayah. Napi iwan titiang aturang ayah. Rengnen titiang merasa dados parekan. Merasa titiang unas lungsuran rikir puri sikar pedung. Napi iwan titiang laksana. Kayune. Yen unduk murah ngatur ngayah sing adenak melihat. Mulane diajab-ajab pembapo. Kewalo buka satuan bapane busan. Yen awak parakan mungkin among-amongan bener deh. Dijo bener patut nongos. Soalnya kene nah. Liu bapa nyerita kapin murah. De pesannya murah salah tampi. Sing ado nyenyet bapane bakal malaseng megateng sih murahe ngiring danake agung sing ado. Yen murah dadi apa dini? Titiang kumanti dados parekan. Oh merasa murah dadi parekan. Nggih. Yen murah kelawan mbok mekengken. Wantah kebos memisan wagu. Oh mamisan. Yen merasa murah ngelamisan. Ngelampok. Subuh dadi Raben Duagung tedung jaga. Tujang murah sing bisa ngobelaksana. Yen kata laksanaan murah busan, ngiring itu Duagung istri. Rasa murah sing ngajarin tegak bakal ini dari Rabi. Nggih. Risapune manah-manah titiang.
yukti wang parilaksanan titiang kemon aksamaya sane mangkin wenten penunas titiang Sumatera majang rimok riantukan saking nembene neduni titiang mriki menawi wenten wecana sanitakan durus pamujana Gini Ras. Pang Presiden yang murah nawa. Awenan tembok mai. Teke nengoken dewek ngurahe. Mapan singaken mau di Jago Tengah tuh Padang. Cekati tekeh rasa sing laparakan ngen burine dini. Nejane mau putus murah. Kamu ditungaturang ayak buat Padang. mangga nenten kasep wit sangka di titiang sane mangkin dijang untuk pamit Tahu kan? Niki wawu ya Haji. Inan dayene juara 1 Haji. Dayo nih kengken nih. Dayene berak-berak. Kene nih nak subuh kawis taro bapur raos sango patih agung bungkil dayo nih usak-usak. Menhitungan jenenge jane kengken. Haji, yang mau pamit Ji. Aja bos mantan Ji. Mau pamit kalau menjangkut semangan. Semangan nanti yang bakal menjangkut Tan Ji. Men kal hijau. Ngiring ide dua gong lingsir ngaturang rayunan Ji. Pangsing jeneng kedukian lautan nih. Yang pamit dipencing. Lautan.